youth ena fatama ko avantier comme masari eledi ngatawi ko yoli be tumoni kaledi do haysi afodi no ajabita en wattadu en fait granjo on pi ngot nane en fuddori dimo tuta ta nyamita après no andi ko non tuta achake andi ko non tuta nyamita o mi anda hakkunde Allah inna do are wata Gambia andi ko hala dimo kono si lawongol ala Senegal rewa e Gambi dum wadali ma nyama tutita wattama nyama tutita ko hunde wonde normal tawata hinde do ni fop no rentinde ko kayre ni mi ronkande wadude joni mi addiramo autre manière angida felliti si jom gallejo dari ka galle makko wolani be ngoro makko ne foko wona gonga witatamo te do halani be kongol kan andi halugol gonga ko tuma aro yeso ton anda dum kongol e gonga na gotum andi ko tuma yuda nafa kongol madum ko dum wadi kongol woniri ni wo innaygol gongi di mangol gongi na ko kongol ko fere hande buyno wowli wurti dum wadali be bombe buyno wowli wurti fewta fena hara hunde ndeng vraiment mi fena mera do jon min nama vraiment min ko mi annabijo min ko mi Allah jango mi wonta tado mi watta dum ha aduna ainsi de suite mi fena woni donc quoi c'est dans ce sens min nata quoi donc me wowla wurta ça dépend ko haldu den kon do dum hewtude mi jangi ma mi yima mi dari mi tay mi holaki mana way wurtugo ok tana ala mi welti ga buy ko jabida ko kiso jande mi satisfaire ko joni bayi be dudi mi accata gobbe ok gasini kan ala ne ko mo ala yidi jawbe problème ala dara question jidi waden ajide do oui lando mais on solution voilà moi poser hein voilà en attendant no mi jitade taw Bungis sister même Ok, mi yuri ki on. Salmina Bungis kadi Bungis fima No, frère. Ça va, tu vas bien? Ça va, Noël de. Mashallah, day jam no pay koy. Before be jan kadi go famille on la Guinée taw no be jam. Before pibe jam yidu no nene mi yidi tout le monde quoi, j'étais super content. Ah, c'est bien mais you no vidéo jidi. Wallahi har mi wari depuis 2007 presque la Guinée ari mi yahali presque quoi, tu vois. Yeah, non de. Onno inantela mais you no kadi ko yoda. Elojo no mamo andi piji din fo. Way teddungal way. Teddugal. Ay ka go no wawda wosi goddo teddinima. Ara o wawima. No dumbuya ko teddungal tigi wadani lanko wadni lanko en fait no towi no moƴƴi ko neɗɗo Yeah. No, non mengi dun don en fait tu vois. Et puis min mi wata halugol dumbuya ko boni dandi ko fionu parce que min o hollallan ko boni et puis kadi ko moni yude conforme wadde ko moƴƴi la Guinée en fait peut-être arrangeant parti du politique go parce que parti du go no wodi ko toujours ayata dumbuya no golli do goddum habe yaltini be félicité dum be ne dumbuya wadi dum do no moƴƴi kono ko buri fandude ko wadi o ko boni ben nay dum do dumbuya bonni dum do ko en on sens mi darta mi ta bon ko andi gagnoma ha hande yidali ka labuda gagnoma o yata aduna ko watta gagnoma hompake ko watta ko wadi min gon sengo don la gandi dumbuya il est en train de faire plein de choses mon abu de Guinée mo pilote de Guinée très bien koko nanta yimbe no nangano sokano wadi ni eni lady bo adnalla on fa pay France do no soki ainsi de suite partout quoi dans le monde mais alhamdulillah rabbil alamin men ala yude pay ko no felle pay ko no lette neni rabe no wulla ainsi de suite premier ministre on kadi ko pullo min la weltori dum en tant que pullo en tant que mi pullo futa mi do weltori dum kala mo weltaaki dum don andu vraiment na pullo o yidi ko goddo go yidi o yidani mais na pullo o yidi mais min juste la welti ko bawuri woni ko premier ministre der la Guinée parce que ko pullo si wi hande dumba si yalti la Guinée eno ko bawuri lami lendi si dum don yonali en mi anda ko no yonata en ha kadi jande go madum andi ko be no dumba ko fudita wad minni be hanno be yaaka wad fudita kambe ko yewtere jillondiren ni parce que do on fayda wona leñongol exactement wono no wolede mi sikki de ko fi lamu wono no wolede Abolan frère. Bawuri soni premier ministre mi sikki de mi landi en voilà mi fala landade est-ce que Bawuri no en fait mi yewtere ande mi yewtere ko mon yewtere ko mi na goddo warte na mi joni tama comme ça joni mi fala landade et puis je suis désolé aji abonde aja bawo landa ka jaba ko
Ari ko turuma kono bari a jonni la ngay ni mi lumano si yewti mo be pose na Vas-y, frère Bungis, Simba vas-y. mi fala landade do question kono tawata mo respondude Bismillah, no, mi ala raggiamo. kadina el Non mi risponde, o t'inquiète yono da pas. do a yiduno an e dumbuya hara ko onon dido gite No, ɗum ɗo mi marana e hoore am wata jabade on question. nek dum don jabe take Mi falaka jabagol on question quoi parce que c'est très délicat mi jabota quoi. ah ok j'ai pas de souci Nafi non Ok. goɗɗum go quoi. non je Peut-être comprends enen ɗo tun e téléphone de wawi lawoma yewtade ma goɗɗum go ya memi ko jabota. min si tawi dawa jabe sawata kadi y a pas de souci je comprends en fait honno enantela parce que wano on tigi ɗo ko 2013 wayre Guinée anda ko ni feƴƴude ton ko yetta konko réseau ma ko nanata konko haale wata en fait juge parce que anda joni an ɗo a déplace ke a yehi ɗo han Guinée woni to ha campagne o lanni ko ɗuma honno a yiidi ton eɓe buy a yippiji ɗi no wonno yarude a faami andi wano opposition a yewtiɗo innuɗa ɓe hollata ko dumbuya watta konko moƴƴi koko boni kon tum ɓe hollata ɗum ɗon c'est la politique iɓe faala hunde ko oya jogiti oya no jogiti hunde e ko ɓe faala ɓe wata feppude tu comprends voilà là on comprend mais min mi inna la politique ça ko intérêt inni politique kala ko darɗa tawɗa ko ton hiruɗa ma ko ton holiɗa ma ko ton intérêt ma woni ko ɗum to yarata ko ɗum woni politique tu comprends Ça c'est vrai. voilà donc min hiiɗo kadi a changi piiji buy parce que depuis ko yowɗa ton artuɗa ɗo hay hande ko jooɗiɗa ɗo te différent Ouais. e l'habitude mo min andi on ko réseau ga a faami ka donc nane mi nanno atto mi ƴawde innuɗa an na ala e politique mais an e dumbuya c'est frère ko frère joma c'est comme Ouais. la famille Ouais. donc hande kadi innuɗa a jokkay woni ko wonnoɗa ko wadde avant si je comprends bien a na ala e politique maɓɓe on donc En fait, mi ala e parti hay goto Doumbouya c'est un ami, c'est un frère. Mi soutenaymo toujours so si tawi mo wadde goɗɗum mi yewtira e ɓawa makko mi soutena mais min en fait nami partisan jo hay goto a faami parce que milan préféré amitié e frère on hakkunde amen ɗum ɗon na politique waddoytamen na goɗɗum go na fi politique no waɗede mi jiwdatama mi ronka jiwɗon waɗa piiji goo tu vois si mi yi noon goɗɗo goo no toñamo toñede anndanɗa hoore mara c'est flagrant délit mi defanda e mo par ce que arala yiɗimo miɗen wondi kadi mais kono wiugol mi aray mi haala fi politique mi sabota oɗama mi wola ɗum ɗa non min komi éducateur jo komi ar mi yewta pular luggungal nafa e ngal toujours ko ɗum ɗon mi falte continude koye ɗum waɗi quoi tagoto sikku hilan en fait mi jotto hara en fait mi wonay contre oɗa mi wona contre oɗa mi watta ɗum ɗon non ko général Doumbouya vision mum on intéresse la e na kadi mi wolo fi politique tous les jours min komi wolta ko fi éducation ko ɗum woni golle amen. ok y a pas de souci vraiment hara mi weltike joni min question jiɗi ko ɗum ɗon fayda question ɗuuɗa mi weltanima moƴƴa Bungis Mourad Ok, ari Bungis, ari ɗamarno question ngo mi yiɗa pose mo ka aljim fiya fo ɗi passeport ji e ko concerne Simba nanga e tout. Est ce que ɗawa ñomitude ɗon parti ɗon mi anda sa yiggiti e sa yiggitani. non en fait ɗum ɗon ko feendo tan campagne parce que menen min nanno ko réseau ari passeport ma an frère Simba no jaɓa hanko ɓeygu ma ari accuma ton ɓe inni wo onon an pay kusaren o yaltata e lendi donc j'avais posé la question en ce moment mi laɓɓinana en goppu anni Bungis ɓay men yehi lagine en fait ko 1 mois men fanno waɗugol mi waɗa campagne ɗin tum min arta ɓe min waɗi campagne ɗin ha gasi tawi andi ɓe waɗa investiture mi anda c'est le 17 ma goɗɗum ngo ɓe inni min wo koma min lutta ha ñande investiture on tawi noon déjà ɓe gon kanko mo jogiti ɓiɓɓe kadi ko il faut que o yiltito ha France pour garder pour wattugol pay koye kadi à jour ɗanni sa halfiniɗo goɗɗo pay koye ma tawa yoɓa e mon haldi ɗum ɗo il faut kadi aroya ma ɗum noddamo ma yewton quoi tu vois siɗa mari pay koye si ɓeydike ko ma goto on arta yita suuɗu arta ka suuɗu seeɗa e min ɓe gon yo yaw et puis o yiɗa e pay koye o wona quelque une semaine après o arta quoi ɓay fe on ɗo ni ala min gayni campagne ɗin fof ko investiture on heddi
Jonon konko be yimo do nyuwa de France ko dum don be jetti wo mi do nanga mi do jogana budi amlo fima do mi do jogana budi amlo fima do mi do juste fi regilgol paramètre ji din kadi hoti quoi e ala ko be halal do ngepi warti kadi men wadi ko men watta ko men arti me lati men jabaki dum men halal fi dum fo ko hala wi tunno min ko nakri ko VIP tum mi fe inito hakkunde ngalla amlo do merci amlo nani yalla bedi koydo merci beaucoup okay, pour donc l'expérience. non fo joni on a compris ko hala ko do honno dik on wano frère Simba do long question kadda way wonde a jabaki parce que par rapport menen o campagne ko men yi woɓɓe profiti woɓɓe ala profitude pourtant le fof ko aaden goto wonno waɗande campagne ko honno ɗum woni par ce que menen kadi min hiɗay si tawi wano sifa onon fof o yehi ton hara onon kadi on profiti hara ɗon heɓude par ce que min inne ko menen heɓi tu comprends par ce que affaire campagne on ɗo piiji buy yalti ton guere wanno ga affaire buuɗi a faami wano timmen ɓe ukkodirno ga si tawi menen kadi wano onon fof yehi waɗugol ton campagne si tawi woni ko sengo wona heɓirede sengo amen gon ala heɓorade aray min taw mono côté ango min ko VIP mi yehi la Guinée en fait min ko mi invité spécial mi ardi la Guinée la weltani général Mamadi Doumbouya moƴƴa par ce que namo ɓe heɓatangal teddungal fami o Doumbouya kadi ko wawi o wata waɗande fof kadi fami hay hande anni bungisse Allah waɗima ɗo joni milliardaire jo yimɓe buy feleto haralede waɗande yimɓe buy kono ɓe felama donc ako Allah waɗi tum mi tawa e on lo yimɓe ɓe annanda hoorema ko tawa ɓe e ɓen yimɓe ɗon min ala fus komi yawana Doumbouya fus komi en fait mi ɓurtumo weltanade par ce que ko hay komi sikkano kon ko ɗum o waɗanilam donc avant tout d'abord teddingol lam jonnalan galle jonnalan auto 2025 kesal poul ko annanda hoorema jonnalan 3 garde corps ko jogitolam par ce que mo andi yimɓe ɓen ko woni contrat kon fewde on tuma parce que ay komi yehi ka stade yimugol déjà hay mi ƴawali ɓe fuɗɗi bugagol ndiyam wola haalaji yimɓe go pocco pacca mais après finalement garde corps ɓe am men jaɓali risque waɗugo risque fus après min e ɓe gona yimɓe men hooti tu vois donc min mi Doumbouya ko waɗanlan kon ha hande Guinéen jo hay goto meeɗala waɗande ɗum sinane nane babenga o teddinilam o jonnilam galle an ko o jonnilam piiji timmudi en fait piiji timmudi tis ko lutti kon kadi no timmi ha feeti ɗum noon fof no moƴƴi et puis teddungal no woodi mi yehi ha ton mi arti mi hoore jam ko fodilan kon fof waɗi Amadou Sari goɗɗo wattama ko boni ko leydi ma ni ta goɗɗo raɗoma ka leydi ma artu ka leydi ma tagaɗo be tagaɗo Guinéenjo kala ka wonɗa sa arti ko leydi ma ni lanɗo ko non wata. Frère Simba, dernière question parce que j'ai beaucoup posé. En fait, par exemple, yewti konko stade ko fe do misiki concert Habibou Fatako. A yehi tawi ko Guinéen ɓe immoɓe ma miñira ma frère ɓe ma waɗi on acte ɗon journo e ma ka ko honno ɗuma nornoɗa ɓay on action ɗo waɗi par ce que na an tun ɓeya kadi tonton paate. Joue un petit peu en seda quoi. Joue un peu en seda. Quand nous jouons ko tawde ɓeɗo ko siɓɓe anni ko hundum ronki ɓe hokkude intelligence molanaɗo mandanda hoorema ɗum ɗo waɗatake ma ɗum sifadi ɗo piiji changeta ɓernde goɗɗo ma changeta décision goɗɗo e kadi na ko là-bas quoi tu vois ɗum ɗon fof jouno e am et puis kadi minni donc peut-être hara ko mi tawti Doumbouya ko waɗi ɓe bogiɗe ɗan ndiyam ma goɗɗum go ari kadi mi andi ko ɗum ɗon mais kono ɓurlan welde le lendemain mi wanno concert ɓurɗo on noon kadi ka esplanade tawata kadi ɓen ɗon fof fayde na hay fulɓe won ɗon yiɓe weltanila mouradu moƴƴuruta ko siɓɓe am mi wonlan wikkade mi tawi ana min boni komi añawa joni quoi mais añede bonugol wona gotum donc min toujours mi lutta e moƴƴo et puis mi continue golle amen et puis c'était bien ko min e Benedi record won tuno j'ai passé un bon moment avec lui et ma femme et puis du coup piiji labadi donc ɗale ko ka oto am mi habbino ha heure ko mi ƴawata ɗon mi ƴawi donc alano na gotum en fait quoi tu vois ɓenni o ɓeɗano raɗora maɗa ɓeɗano jaɓɓora maɗa ko non woni hara vraiment merci d'avoir répondu les questions. Et merci kadi activité waɗɗo live le youth oɗo alaji hara fimon do joni hara lalley merci nani hara bisous à tout le monde. Merci Bungis, c'est gentil, merci de ta faire Bungis, merci.
Merci. Ok, ouais frère, lay jam ya fode nani hay mi yura. Wela jola gentleman mashallah. Ah, Bungis jipike. O jipike ouais. Ah, ok. Ok, du coup, mi adotoma ota landagol ko fi bondum à chaque fois si tawi yawri politique no wawlede toujours a épargne ta leñongol adette leñongol o watta nder ton à chaque fois ko wadi inna ko leñongol ko fi on non mi ako déjà ko dum Bungi saruga. ko woni haalde dum do mi ala haalde dum haynane ko mi haalde mi ta goddo jillindir Bungis. par exemple joni ayni do e ndarda tawda ko fulbe da ko fulbe mais ko fulbe bugila nandi yang parce que ko kambe yenni la nande et puis ko concert fulbe mi yehi kadi quoi tu vois mais est-ce que ko raison ugol non ko fulbe ben. Mais bien sûr, la mari plein raison parce que déjà bugi belam ben ko minyira be an déjà ben no buri hay fulbe parce que ko minyira be an déjà quoi dum no ngawatala ngalande ko fe yeso anko ngawatala John est-ce qu'il y a lande tike moya parce que au début hari wona no wonirno est-ce qu'il y a lande tike moya mais après ananali kere ko mi yoti do kon kano pima di ngalubi di joni mi innuma après mi jodi mi jetti jantolan to moya parce que bungis posi la ngon question na ya satti nanan parce que mi ngi yeddondirta go siko yeddondirgol mi jippoto mi ngi yeddondirta parce que mi andama déjà no eko do are ko sa detti yeddondira parce que mi siki ko question wana ko jonno jento mi yoto manane ko bungis posi la question andi ko mi jabi ke ko dalandi min alji abo mo yota quoi ça pose question abo mo yota quoi bungis inilan wo ko be bugi mandian nan ko hondungi wadi minni mi dun do hebirilan ni me mi jodi mi mijiti mi tay ko sibbe am fulbe bugilan andiya a fami ndasi ananesi ananali sa artika de positif la en question non siko jasugol dun no ngaluboto keri no kugo dabba terrain parce que min nami remowo en même temps kadi mi ala terrain donc min ko se yewtay mais jasugol je suis pas dedans parce que mi andama kadi mi jabon ta mi yoti data e tagado tawta mi manka la respect mami mi manka mo respect me ngandindira watal haji application go haji jonna ta kadi on occasion kadi ça c'est d'office ok damar question go alji ka c'est bon. Ok, Youth, vas-y. Même ce qui déjà c'est bon à passer. Non, moi déjà dans le coffee on menire lo mo yai parce que coffee ta insonko parce que non insonko de ben. Ko adilando sabu en fait ko sabu activité guinéenne et youth bungis kala ngandi mo depuis des années depuis longtemps. Non, mo dina tenjo mo jawnu de. Elage do kadi nafi o lirini alaji kadi mi andamo moja en fait ko question ko bungis posilan ko propositilan donc mi data ya hayiltito no hay question awana oblige jabol question hay say ko na mona gol ko ama godungo c'est juste ça ça le droit amari droit mon la jogiti raisonnement oui tout à fait mais c'est bon quoi. Parce que non ala jita mono anafi godungo je te jure wallahi non mi mona iko ok frérot non tammo ko milando mais je pense que dawai landa prima do dim jaram ko alaji joni mi labbi na bango sengo don alaji parce que la ngandi ko fada landa de lanko alaji mi nge pullo me ngalda problème nan min ko mi pullo goddo watalan subinde kon dum mi tawtata ma o ittalange pullo min ko mi pullo original kadi donc min ko mi pullo ko ha don to mi wata ma halande pullo hay goto watalan kerande fulbe mi wata kerande pullo hay goto min mi wata wonde contre pullo kadi mi pullo bi pullo kono non ta goddo jillindir aduna politique e pulanka ko dum na goto yida ya nda min mi jillindir ta dum mi tawaka ton ko ngol sengo to yimbe be yettata baagiray angina simba no wadi dum ngedum simi wadi sellu dale na pullo mi wadi simi wadi bawuri na pullo mi wadi simi wadi amadou simba na pullo mi wadi simi wadi goddo na pullo mi wadi ko simi dari ke min ni fulbe onon là j'ai fait une erreur ko dum don do ngandude acce ngi ko neddo goto leñol mengol sina no leñol mengol fanday certes mi landi ke dum ko parce que min wano hewbe do darete no depuis des années voilà on tigi inspiration et ma du coup peut-être comme tu dis haranda la mais wadani ma vidéo à plusieurs reprises voilà
te soutenir. Mais Aladji faut changer Aladji qu'on nous change. Oui, ça nous a tellement étonné parce que voilà, Congo dima ding wonno pousu de jamaon et hola. No wodi étonnant buri dol andi min ko ngurlan wonde eto andi ko ngurlan traumatisé de kaminan don selu dala en alpha konde ko jati ça ça m'a trop traumatisé anga pullo futa sidun traumatisé ali ma wardo en ha hawti ande min ko mi yemi tawti dumbe kon traumatisé ma ara no wadde affaire de gidale do alande selu mo japantati ko kanko addi DP di fo min mi wonan tasi fa ben yimbe mi jokka tasi fa ben min nami to so ko goddo mi watta dum mi teddinay mo be mi nami bobo makko kanko mo mari droit wi gol mo welde alpha mi mala droit jokko gol tumbo ya mais kon ça parce que ko erreur nap simba wadi erreur ko selu dalen woni erreur mo ngom ko kanko do don joddinde innon Aladji en he ko non berde amen metti musi sabu men nebi yennude ay frère be amen menen gamen nebi sonkude pira haaca ainsi de suite ko non woni piloton ko ben si don mari ko yewtu don goddum ko ben wadi en fait ko kambe nami na menen ko men tosokoy ko ben woni horeji bonnudi lenyongol ko ben do don halande capantati c'est ce qui est normal accon kadi protège golbe hore fenande tam protège penale jokken gonga en avancer kambe tigi pottinembe da sukabe wade avancer goddo wolay tumbe na simba no wadi dum ko gonga mi wonani anni min sifa andu dagoy parce que andi yimbe men bus be baroto e hunde fiyo ida mabbe welu mata yimbe yennube ma wadi min ko gonga mi wonani na neddo ko gonga kam mi wonani mi wonantamo jokka gonga donc Alpha Condé Aladji Selu Dalen be fo be fotana lantek be fo mabbe ko sera mi wadi be mi yawta ko be mi considerata ko be jokki mi haja kala jokki hajuam la yidi tumbuya mi teddinay mo wada piji din fo mais na tous les jours mi jotto mi hala fi politique la mari sukabe formetebe la mari leñol la mari dengal gal noni champion ngemul la mari ko mi yewta kono konko sikku don don on jetta e fulbe ben fo wado nge potiru otru ma jokken dum do wadi renni mi tawaka to mi tawaka e ben do min ko fulbe mi wondi na politicien be. Ok, la mari question quoi ok la mari question parce que question ko concerne seda ko woni ka TikTok ga quoi grand ok ko feni yoda ka dumbuya wodi imbe arbe ata kuma quoi benni baye be wona be ata kuma e tout quoi exemple on ni minani ka wo bleda wo yeta otion ton idani bleda ka grand acca hakke mi yotoma dandi min dum wolay do dandi bledar kanyum e cartel dandi gila nyande be toñila be wowli an halaji ko wona gonga be yennila gila nde nyande mi anda ko dum be jokkilam bloki be mi yata ko goto e mabbe watta mi darta min ko mi gonga jogoy mi anda ko ben jokki parce que mi darta ay min neddo e welde ha toñala sa tewaki mi accante kono sa fala mala yawade yawitola ngi e nabita hanyande yomal giyam min mi anda ko ben jokki et puis min mi yewda tay sifa ben kati dum ta tampi horema neddo tanso goddo yenno wonene yimbe tous les jours haramiji to tako an hebata romor fusmusa tama min mi hulatama e yotta mi haja ka fala yenna ila ngafa jango mi tewta ko parce que min neddo mo la limana kul neddo mo ndawrema en fait mo la vergogne e ngalda affaire comme il la Guinée ko bleda ratti altu de no passeport jandi no jatta ko fenande ko kanko attiwde min e bengo ameden habi ko fenande ko kanko en fait ko quel intérêt mi mari wondugol e sifa be yimbe ka onon fulbe ben no sikkude ko holoto don sifa be yimbe min mi holoto sifa be yimbe min mi watta dum min ko mi pullo differanjo min goddo da en talan deux fois turalan turtala mi jaba mi watta dum ayenna elan kadi nde wotere mabbe y a pas de souci yenna haronka kono ka yenda lande wotere don andu ko denyande amma yuda e sengo amin koko yenni ta fo tawaka parce que mi andama anda kadi je te connais même pas awa ben min ko berta be tawta be wala halaji go na kambe wonno halde halaji min mi tawto dumbu avant wonde président kala tawto do mo nini ni kadi sida yidi mo bismillah jokkumo y a pas de problème mais ko woni min mi ala ko wona contre goto mais ben yimbe yennu bela mawbe jasini lam woli lan halaji dan ndawre man tawta ko be mi teddinno mi townanta mi baka en fait ko non mi protège taw ko ben fenata e hora min e be mengal ta affaire mi yotta tasi fa be yimbe min mi anda ben no tawti dumbu e tawta dumbu mi wona contre mabbe parce que nami contre ay goto kono nami nous ne sommes pas des amis c'est tout
Ok, ngonsengo de la mara ma question goto granyo. Ko yoto la kon oui, c'est normal. Mais sai ari do sai hum. Bay awu kondiri saifon halaji sere wadi ni. Mi no cartel ba e pay ko mum bui no ari ka live ma an lando pour wi donc munyi fialla ono moderateur en so yi wobbe yanna lega fialla wode mitebe quoi parce que mi wata yawata yude quoi way ka ok vas-y yut en fait mais demande je suis parfaitement d'accord. En fait ayoti do kongudi mais min di manike ni hakkilanke fiyon tawi be yennay be toñay parce que donc ko ambe toñi ko ambe yenni donc non la question de dum accu akemi yotoma andi min tigi sa toñi lan no gasa mi yenna mi fami ke to yennu gol goddo bago mo mimmi wadata dum goddo ya boto hami gana pose question grandam habalan to milani en fait sifani ke mando be yennay be yennima be toñima dum mimmi yidun non parce que mi yona ka live ma fenno o kondirno min tigi mi yono dimo be ambuy e kadi pay ko ma buy ko darno ton min tigi mi wona d'accord ko bon ma ko yende parce que be ni ma ga baba be ni ma koto kono hoore dum non antigi mi da hubbini live kambe tigi be jay ka live ma ton e pay ko mabbe buy be yenna nene wobbe go merci ko gonga dum ko mi habide sayfon ça c'est vrai est-ce que non bimmi ne nyanda e yali lan yalti lan wadi vidéo min excuse kan hala kadi mi wari dum fo dimpi di fo acci ko tawde mimi da dum en fait ko dum addi dum ko tawde hari mi yenna ma yimbe no yennana o ya yennana mo yennala atakala habin kadi non après tay mi moniki min tigi mi yenni abe fo kambe kadi be mobi mi watti yennugol mais même pas 24 heures tay mi ari mi tubi parce que mi da na jikwa mi fala kadi mais modo ton podu goto quoi son digante man fialla ani mi simi monike sa tonyila sa yennila la wayi donc sa mi yotto kono mimmi ara mi tegama mi getta biddo ma ami afisha ma dum mi bagora ma ni tum wada ma ni yennugol on wada tadim pujite goddo baka wadi ça c'est pas bien. Ok, sen iwi ngon sango don kadi don jabi question no labi sen iwi ngon sango kadi mi yuno kadi da wadi video hore kajatu ke way bandiraw men ila sifu la yewta piji seda ari ko hawri hun seda wonno hakkunde mon ka ko za là je vais répondre mais anda non kanko simo yalta e jango mo yenna la ma wado j'ai rien contre elle non mo lega mo genti mo yota ta question vas-y grave no problème kajatu hebu problem makko yimbe ben fo ari yenni mo mimmi wadi video no mi yewtirta non wajuji andi wajuji andi wondara no musi mais ko waju parce que mi yennamo afami mi armi yewti mi waji dan comme ça mi waji ender video wango o yi video wango ngari vraiment o jabaki don ngeno wati ha mi nge sayfon il y a eu un problème nandi fi en fait fi dabugol set ak tobbe hore no yejjintina jama problème makko elle est venue dum fe ino nebi wari o yenni lankadi o yenni leño lango o yenni lanko dum wadi mi jaabi mo et puis mi jaabi mo tout et puis depuis ce jour là mi vidéo di makko boy ko mi ko na kri ka winata don mi do jodi ka babe makko je ainsi de suite min ko mi andata don hare suudu daraki don ko baya don min ko dum mi atti yowgol julugol wahabiyabe fu ilan duddugol ni mi atti mi duñi be to mi yalti mi la wala ko mi nyanga je he galle wonde dow don den ça tout le monde le sait donc je suis pas issu d'une famille aussi n'importe qui hein tabe sikko ko n'importe quelle façon de tagado ni to hoccirado ni réuti quoi tu vois comme non j'étais venu avec Zagaza et le petit chanteur Kozenga mais ngari men jodi men taydo la marana Kongore et tout tu vois une vidéo di fomi mo yelto yenna wada piji go memi ko ba mi na me yenni ndirbe en fait hayso yenni la nga fabbi jango min vraiment memi yenni ndirta do e debbo ay goto on tigi sno fala wola ha ronka mi jabota ko on tigi kajato mi wajimo wari o yenni la sina do mimi wona contre ma ko ni rien hay ka téléphone ando la mari ay morso amaral bondo moggo moddo ko amata wada challenge ju makko ka TikTok anko original c'est ko ça est dans mon téléphone ici j'ai rien contre elle ko woni yimbe ben sa halni mi waji to mako gonga mi yotto ma safala mono to ma fetta men ko gonga mi halanta on tigi toujours joni grave la marque que muñira habo mela pose question habo wadi demand mako way mo jawnude habo déjà c'est bon on jarama do on jarama ok aray gonga be téléphone na décharge au cas où c'est coupé parce que ko joni mi nati fotte live mo aray sagomo mi salmini kala wondo ka live do wondo ka commentaire ji an kala men ayuramo
nani battane yewtere ma nden innuɗa waajilan ni mankuma heƴaliyan e miijo ma heƴiyan certes kono waajorɗa noon woni na waaju makko baawo innugol a dogi dewgal a fattinike gawgal juste une manière de parler. Tu pouvais m'appeler au téléphone, ma sœur. Non, wa ontuma antigra ni mi waɗi challenge ma. Sa mi waɗi challenge ma ko yiɗugol ma, yiɗa culture on e yiɗa. Pourtant, j'ai tout le temps les vidéos ici. Abotum mi andi. Ado hewtude ɗon Simba no gasa haysi ko sabu. Konko mi ami teli jallo ɗo mi ami mi sutenuma ɗon en ce moment miɗo mari visibilité moƴƴa. Mi suɓayno hayɓe mi waɗanayno ɓen challenge. En ce moment non seulement hay saɗa mari on vidéo min arano e commentuɗa remerciuɗa han hande a nodda Allah miɗo feƴƴinde sattende wa on andi Simba sa kupila mi wata yawde au bout de mes idées. Je ne me victimise pas mi fala tuye waɗu toɓɓe ɗen ka iji au fait. Il y a eu un malentendu mais en ce moment j'avais besoin franchement de soutien. Mi habbano ki etande ko innata ko a baba gande ko a lando pular hiɗa faami ɗa jindi ɗa hayli ɗa andi aduna e min miɗo seedi e bandi miɗo seedi e dogowo dewgal fattinoyo e gawgal mi yiɗayno wa on tuma wa miññirawo ma an hiɗa yangi ɗa hayli ɗa andi aduna noddalam ɓannitalan on tuma e nalan kajjatu ko no faaliraɗa mi wallitoma mais on tuma foppo yaltu cukkilam andite ko mi neɗɗo e hoore toñe min mi waɗi 16 ans de mariage mi jiidike ɓiɓɓe tato hari mi seedi dama ko noon on andali ɗum mille miɗo wawi yewtere min kam wala onon fof on anda koko on anda naatuɗon e mum e sattiyam mi waaji en fait j'ai pas fait des clans pour t'attaquer ni rien non min kadi miɗo jogiti vidéo on a waajaki a sunnan haalawol min andiyam pour toi a waaji kono min anda kono min mi receviri nam information. Non, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Parce que nous falta que wadugol goddu tawata blessé on surtout on bandiraɓe. Mais je suis désolé pour ça. Désolé. C'est bon. Pardon PDG fialla. Pour le nom anana pular fialla mi jejima. Pardon. Mi misane tu mi jejima fialla. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Fial, non, ça dit, Zar, explique, yotu, ta dupu, ta seeding, essentiel tout, fial. Mi me yauta woni go mi dupa, mi monaki. Ok, vas-y. Fika artugol ka yewtere men wa on tuma mi kontaino ko jelo soutenilam. Sa mi ni soutenilam mi hari mi fe ini dépression. Mi fe ini helede koengal. Mi violentama e dewgal min ko furi o yaltayno e dewgal ko ɗum addi ha tawi ko ma dewgal ngal taƴe min kadi ko modi an déjà natti goro min na mi yalti ka dewgal o jonni tanta e la nawni dépression min anotako sinama non dépression yimɓe sikka ko folie non c'est parce que j'avais une maladie d'insomnie genre je ne dormais plus men eti tay ɗo e ngol ala ha o natti lan Afrique ɗaɓɓugol lekki hawri heƴali au fait min nay ko dépression an on addi malmeni men ha men stoppi dewgal ngal au fait o wawa lan soutenude e nder ɗum ɗon fof min koye nder ɗum ɗon mi fanki mi deƴƴi mi feƴƴini tigi misère molanaɗo mais onon on andali ɗum par ce que wo dimo ko konngol bareru ko sayre nagge ko ɓoggol e tawde komi dimo lan iwi e famille moƴƴo ɗuɗuɓe ko yo addu modi mum lencha ɗum ka réseau sociaux ji min ko noon min deƴƴiri min waɗi ɓunutu ley ton ay mawɓe amen ɓen fof no wuuri satti e maɓɓe moƴƴa kono heñña ley ton sabu ɓiɓɓe ɓen sabu jiidi ndi kono hari no woodi ko kafi men mbiyenji min neeɓi ɗiɗo 16 ɗum na balɗe ɗiɗi no joni noon ari ha min o portanimi plainte nder ko helinankoyngal gal ko milla naɓa ka urgence ko ɗon o portanimi plainte kadi wonni wo ko min acharni e makko joni noon min miɗo e on procédure fayda ko yata 3 ans ɓiɓɓe an no place a watti ɗon mi yakadi yimɓe no yalta wowlalan hoore ɗum ɗon ɓe anda malheureusement o yi ka femɓay mi explique ɗuɗuɓe faamuno mais tardivement la mari droit reconstruisagol la mari droit jokkugol mo mi faala surtout si tawi ko dewgal sunna e farilla men haldina en boboɓe dewgal heeli ko islam dagini dewgal haysi ka mairie ga no jogi procédure no juuti simi yi yiɗuɗolan faalaɗolan jombude
Miɗo wawi mo ɓadade men ɓadodira men waɗa ko men fala ɗum Tout à fait normal, tout à fait normal. C'est pas grave, t'as détaillé quoi, mais Voilà, comme je suis vraiment désolé pour ce qui Voilà, s'est passé. et Parce finalement- que andali ankadi konno no dawa de subir parce que la plupart min si mi andi si fade impidi parce que min kadi je parle avec beaucoup de femmes sur internet tawata be mari bugo me mi yottata tawa rassuraibe ara kadi ko feƴƴa donc yewtere Déjà, Aladji, c'est un ami d'enfance. Aladji, c'est un ami d'enfance. Il était là au moment que j'en avais besoin. Il était là. Il était venu, sa sœur, sa famille, n'a au même fouti. Aladji, comme on a dit collège en 2006. Bah, mi se di dama, on a noté une kadiatu, je te veux pour le meilleur et pour le pire. Hay c'est qu'on l'on te guide, mais Aladji, ko sabu bon do woni entrame. Tu comprends? Il s'est vexé, il est venu, il a regretté, mais c'était déjà trop tard. Tu vois, Aladji, c'est quelqu'un aussi qui prend des stupéfiants et tout, c'est pas bon Golmo. C'est pas grave, c'est pas grave. Au péta et plomb, tu vois, quand il est sur les nerfs, il est venu et il était jaloux aussi. Tu vois, je suis... Non, donc fait je suis une belle femme. Il était jaloux. C'est belle femme. Mais il faut que je ne sais pas l'interpréter quoi. Comment Johnny me soucie, ma comment Fita mi monopolise hala quand fita mi junnu kadi. Et copie c'est des hauts et des bas. Il est jeune, je suis jeune. Si kay beben ko mi yumira ala jino hekkila. Teddungale mon peut-être Allah wadani maturité wadani la maturité peut-être moi je me suis mariée à l'âge de 16 ans mais à Belgique do. Non, you don't want to go pay kunga. Mais aïe yimbe ben be wowla tay c'était de trop tay inde ande la ni jibade au fait. E yakadi onon kotirabe hanu be ben. Désolé. Depuis jidin kartelen dari yenni la nene e baba. E andala mi andabe kartela nyo ilando ni la wana ni dumbuya komi wana ni dumbuya ta alla weti na mbimbi ara la wonde wonki mimi ala e carte électeur hay mi resanso ta ko hay mi votata mi ala kan mi ala groupe donc andi karizo jido mi rali yake ay sere goto. Merci podcast merci ta kus animing. Mais si God andalam peut-être tu peux me juger mais petit à petit quand on comme si Allah jabi petit à petit finalement dit Simba il y a eu un juriste qui t'avait appelé un vieux juriste un papa qui t'avait appelé qui voulait te faire raisonner il voulait hari ontuma lanka mabbe hari ko en fotu yewten kono a jabali de nyande kadi mi lamdo ko wala kon c'est à Liège Flémal. Oui, il y avait monsieur Mofalano Ukagol ka parti politique, Kari Mofalano Ande de Yimbe et tout. Fita mi défaut, bref, tu vois, ton mi fala ka wol défaut. Babira bien et tout, beno duma fi, mais t'étais sur les nerfs indano, que jate ko bandi jono no, finalement mini yo beselo menseli. Je suis victime Simba. En fait, tracasse pas quoi, il y a pas de problème quoi, surtout quand Simba, Johnny Simba on cool, moi tu es très cool certes mais ala mo fal jata fayata hare min ko mi tori jama on sabi Allah min ko mi tampinado trop tellement e dewgal j'ai pas eu la chance mi woni très malchanceuse e fi dewgal mi si ko sagwa mi se di datonoke kono si Allah muyi wodiri lanna tu vois. Et j'ai envie de tourner cette page ça et mi yawi la wawno yiwde mi wona ley no weltike ko jawda ko kadi parce que déjà piji buy iwi do kadi quoi surtout entre nous deux quoi parce que on est des frères et sœurs misika goddum gono hewti ha tawata en son kayma problème do no wodi non bi ngoto granjon ko mi je suis désolé kadi vraiment kala ko mi meduma tawata medi wadde hara hewtima tawata no musuma ko ya accana ya fondi la falno ha bi ngoto PDG ange granjon lando ko nam. Comme ça, c'est très simple. Mo intinte hakone men buri ko habeten. Ti satti nafa en hanko se mo intini dum hebeten nafa der mo dise ngabi. De iri goddo gono winda ga goddum kare benni woko angi bungis don weldi kan. Voilà, ko do net mon yaade kanko e bungis be tigi. Atudo ino lando. Voilà, bi joni tima granje wadi. Merci beaucoup grand. De iri de onon di do kono nangi onni. Como jippi bungis? Il faut be jippike. No be jippaki. Ok. Abora mi pona. Bungis jawi tu ko bungis stop de aditi de man. Bungis kala. Voilà. Islam fala ya jawi tu s'il te plaît bungis. Yanni mi jeedi ma bungis fi. Bungis addu de man s'il te plaît. Arga bungis. Yanni mi jeedi ma jaw s'il te plaît bungis fi Allah. Jaw.
Bungis arugata yawde. Partage mo live on. Ko place ma ni go Bungis ko. Remontada, merci beaucoup. Joku yenna la leiton. Asanza ta wakilo. Nani? Nous dis-moi qu'appelle quoi, s'il te plaît. Non, ça va se régler. Ça, c'est un truc. Non, c'est la Bungis. Alcool life guy out in. Bungis aruga quoi? Bungis aruga. Ana indra hande, indra neno, indra kui. Tau gafi tau gano. Non, moi, là, peut-être à Raïsina, ça va aller, quoi, ça va aller. Madung, si t'as do mo yalle yo mo yeno. Non, moi, j'ai nous donc is mo yalle. No, Bungis si wadi dun wadi okani ko fananta onde. Me abu to me kansimba ani da do. Da anda wa yotere. Luit na do. Okan wa yotere. Pede zekal ko nano. Bungis kad musiki ko famo ko kanga so hala mo famba. Même si ko no so wondo. Do ko occasion hibu den do grand jom. Ko occasion hibu den do nay ino joni en fekki do. En ganas be hi magoddum. Ko do wona famo den do. Fekki kadi fekki do parti do kadi. Lam falno Bungis. Andi silam wa yewtude mi jaɓanon seeɗa o fait goɗɗo no wona haraɓe ala centre d'intérêt goto ma affinité ji gooti mais hara mo kala no ka koye mum andi kaduna ɗo ko jinnaji weldata e kadi wo piiji goɗa waɗe hara ko accu hakke ittata goɗɗi goɗa waɗeɗi hara hay accu hakke ittataɗi mais ɓennay dans la vie pour se reconstruire il faut pardonner et tourner la page pour avancer. Mimi alana goto hen anduɓe ɓe nandi inno o PDG to ñilan ukkike an ni tun harana goɗɗum waɗuɗalan haray no min nata ala parce que ala mo fayata faljata kono min ka jatu hara fo jokkirno haaju mum min ka jatu no mi jokkirno ni haaju billahi wallahi hara no réseaux sociaux no ɓutti parce mi ala e mone goɗɗo mi jokkata goɗɗo sattata kono sa waɗilan min kadi mi waɗete anda miɗo boninide c'est juste ça. Personne n'est parfait. Min ko yimbe ben yettilan wadi la level min mo mi wada hore an yettugol lan ko mi wajotodo min ko mi pay kon juste ko mi yata kon autour de mo alla no labbinani lan dengal mo yedi lan goddon sifa ko yeduma kon simba se yewti yimbe ben jentoto c'est un don de Dieu. C'est juste ça que j'ai utilisé fi sendo dugol yimbe ben kono communauté men on be wada e goddo parfait. Hara, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu vois? Min ka jato hande vie privée andara goɗɗo. Min ko sabu o nyonya addi hay miyo cergal a wole réseaux sociaux. Sina wari ɗum feƴƴiri duuɓi tati. Goɗɗo anda ɗum. Nanali ɗum. Ma ka jato no wasi nedi ma no boni nedi. Ko duwano ɗo lenchude tigi exemple lande a tori kelango yafuye min kan miɗo tori ma yafuye mais ko artirgol tun on parti ɗon. Normalement ko arɗo wirtugol bandirawo mon on. Yeyamo bonna dimankako mo lilamo waɗamo sago gaño kon duwano acharné de mum hara namin kajjatu parce que namin addi ɗo dossier baba goɗɗo ma modi goɗɗo ma dignité goɗɗo argol lilugol c'est interdit par la loi l'harcèlement est puni par la loi l'humiliation c'est pas bien ça mène au suicide. Je pouvais me suicider en ce moment si taw non na Allah hibbuno salligino laado non on anda mi do mari problème jari jena e sappo wondi e hoore. Tu vois mais hande alhamdulillah rabbil alamin wo ko iwrali ngurda wo iwray mayde hande fe yidu wontiri bawon ko don mi andi Allah no wadi hijabu e an Allah no tippini yarlo e mudum e giggol mum e hoore parce que no wano wonde mi perda e lamfew ma mi ronka wontude o neɗɗo mo mi woni ɗo hande kono alhamdulillah kala ko warali matoran forte. Ça va aller. Voilà. Alors c'est pas pour me victimiser na artirgol toujours attention nge hore a min ka jatu je vais bien alhamdulillah kare mi do yidi tummo kala yo jokku lawol mum bungi son terte c'est pas grave min tout qu'on fait no ça me égal au fait mais c'est que en côté ma fusala na mo hen min Bungis moi j'ai été quelqu'un qui a soutenu Bungis peut-être haraw anda Bungis ko feƴƴini sattende do fop yo andu hari menen no affectude men rewbe be min ko mi debbo mi wawata yide debbo dimmo joan no sa o no tampa mi jala koyde mi panta kanko mi wadi landum jali panti koyde et tant que kanko le feƴƴini ko n'était relation toxique je m'attendais qu'elle soit peut-être pas au moins soutien kono au moins hara wonali malmeno wolanka réseaux sociaux ji sa yo yehi no wodi ko nabimo parce que kanko min alaka men fewtondira alako me wala Bungis andalan komo pita min komo mi koyin
Tu vois, mais ko Belgique woni men c'est dondira ligite mais yindira jusqu'à réseau. Je m'attendais pas à ce que cette femme s'acharne sur moi. Franchement, mi famani Johnny kasi Johnny dan mi fala acca hak. Hande bay Johnny o typique. Baytum mi andi non baytum ang déjà que je vois que y a pas de haine ni rien du tout. Il y a bloc l'on jogito da donc c'est pas grave. Je crois que Bungis kadi sala jabi il faut que voilà yotere wana lay donc haranado ga mi. Partazamo arano partazamo. No. Andi mimi habita andi mi yo wonu ka ko. Okay la minute quoi. No grand bala wadi nga defi do grand ang bayan ka ko to wonda Belgique ton grand da wa be de leji yo ton quoi c'est terte dum dom jeji on fi Allah terte c'est pas grave tout qu'on fait ko lenchi l'envoi public ko Allah no yona sede tôt ou tard ko Allah mimi fawi mi do acci ka Allah. C'est pas grave, c'est pas la peine d'insi fo Johnny. Aray ko dum marno ko mi yewta do aray. Tike ko arda do ko ñu ma kontu adande am mi ala contre fausse et puis merci beaucoup ko ya fida ko musi ko mi yewti ko ngema académie la ko vraiment ko bernde la bonde post mi wadiri mi ala na mone goto hay goto mi jogana ki personne mone min combat ngon ko fi hore an dengalangal leñu langol lagine donc non iwata e anko mais combat do goto me ala dum non grand dara no min non question jandi mi lanna mara ma question ji sergo mi pose tama e ko way ella Canada ko grand parce que ke wa jabo do mi la bari ni la ko jabo di no grand de baldo gasara yi couple di no lanci quoi kono woddo Canada jontima gonga e sengo go kono hiwda fi dum don kangonga dum est-ce que nayo aru baroro ma fi combattre de pays gonton gasara fam non mi ya une seule chose hunde wote répète quoi la ya fi no mimi wayni tiki on do wala do en haute voix fo na quoi comme ça quoi OK merci beaucoup mi wala do en haute voix fo anda comme ça si mbengandi c'est très important parce que Johnny Simba avant nagotum Simba ko taga do waddo do faydi danto do 20h ko John l'enfant fi afetiti parce que gelami aciti piji bu la woni fofulo mi shofato aybin kayata landoni mi wona contre goddo mi wona contre on debbo gorko makko mo mari Canada mo kondiri on simebi fere si tay mo jabi la way mo wallude o wallitomo e piji buyka hakkille ma piji go on debbo don sattata ha minge makko mi wontida sattata mo wola mo ko boni sattata ha goddo go juna lange makko ma dum yo hala wi bongi sattata ha men yota telephone ma piji go afami ko woni kambe gerema be on tout le temps indande yalta e gerema be on minno la jokki hajo mimi jombino ha mi jombitike quoi afami sarena kay mi jombito e kadi hakke tellement ko mi fija e tout woni mi nyama kuma bungi sari Andy donc OK je m'excuse frère Simba je veux pas te couper parce que do yode mi walo le youth activité o do haji side ononga fo wonbe ko live e nga fo frère Simba fo ko mi jippi kom donc Andy il y a des moments moi je préfère me taire en fait frère Simba basa harabe do buy ko TikTok do ko nan e yango di ko Facebook ko gonga da andi mi faut no andi la manière dont je fonctionne da andi si woni hammi jabike ma mi yalti ko réseau m'explosi ando haray c'est que hande kadi parce que wo poto ko anko mir on fami o sergo jippi do nam ha hande mi wadanali mo video nam mi hubbinali panel mi wadani mo video ha hande o dariki o yenni la nene baba o yenni bibbe ambe ngoni bibbe ambe ko fattube ala ko halale bibbe video goddo no notitade spianas komi ala notitade okay o inni wo mimmi do wada dabare mi o kirira e jinna wo kono kanko si o ma video no wodi ko menasi kon fo feti nailan ala ko acciralan kombende honno fo am wadude video ha hande yobe dabbita TikTok kon fo bayimbe ben kupay kanko ko haali mi kon fo no wodi fo be addanila parce que live ji makko de ndo wada
harami do dani marami ande sutaki ande parce ko que mi fala na wiide ma bongis ya fala abo le yuto abo o haali acce min kadi mi haala no le yuto acce mi haala e le yuto ko apolam ha hande mi haalali ko ɗo men mini andi ko ɗum ɗo abo ko ɗum feetinta goɗɗo écoutez goɗɗo ani si goɗɗo no e choc ko on acce o yaltina parce que son accinali o yaltina waɗa on tigi watto masibo écoutez na ɗum adduno en ɗo happola feela mi ala haalde ko ɗuuɗi happola awata le yuto acce mi haala s'il te plaît a wola kala ko faala mi jabi accu to hokkanto minute ino on ɗo ko wolirɗen haala maɓɓe ko fiyoɓe moƴƴintin so ɓe naate sifagol moƴƴata mi gayni no le yutto accu hammi gayna haalde fiyalla ko hana minge makko depuis ɗum waɗi le yutto happola minge makko depuis ɗum ne waɗi min fotta abbo Saydou min fottale live o ƴawi ɗo mi jippaki fi honɗum wala miɗo doga mais min wawata yewtude menen ɗiɗo a faami parce que fi honɗum ko woni la reprochude min mi andano mo hay koko waɗayno vidéo ji ko réseau ga mi anda hari hande mi yalimo koko soni a faami e ari kadi ko mi ari ɓe ataki mo mila sikari alaji jombumo mi aru defandugol mo mi aru mi ataki alaji min e remontata min aru mo defedu ɓe yeddi ɓe inni wo vidéo makko no woodi alaji no jogiti minni ko fenade a andi sa ari defandugol goɗɗo a huɗike a tappike anda hooli ɓe ƴetti ɓe addanima miɗo ko live ko aymi hi vidéo j'étais sur le soc mi sonki tu comprends frère Simba par exemple joni ari ko vidéo ɗo hiɓe attaque la ari defandugol e Allah le yutto acce hammi gayna parce que yimɓe ɓen ko ma joni parce que ari inni womi addu Allah o inni womi menacimo o inni mi yennimo inni mi aybinimo accu le yutto s'il te plaît non acci kanko haali min kadi o acce mela parce que on fuɗɗike ala appel vidéo laga bungis appel vidéo ɗaɗɗo apo hammi gayna e ngappoto goy fiyo frère Simba faamu a faami frère Simba ko live soni ɗon ɗum waɗi jour goto wano an joni ari ɗo ɗa defandudela ɗa ɗumanni ɓe addanima wunde komi woni an tigiri sok ko andi ɓe waɗalam mit komi sonki kon kanko ko ɗum mettimo ko deñanden hatti wano ɓay ɗum waɗi ɓe adduno photoji mawɓe makko baabe makko audio ko fami maɓɓe kotirawo makko ton min oya soni me welda ko hande occasion ɗum ɓe haali fi makko soni no andi ko seede parce que o joginoɗi fo majji mi inninoyo ɓe selu famille makko parce que min kala ko goɗɗo wirtete quelqu'un de victime mi jaɓata est ce que ɗa famude o yalti ha hande mi waɗanali o vidéo ha hande mi ƴawale live ko feƴƴuno ɗon mi haali fi o est ce que ɗa famude mi traitali ɓiɓɓe o mi attaquali ɓiɓɓe o ko victime je suis une femme comme elle j'ai des enfants j'ai vécu pur qu'elle a ko woni ko ñinude ɗo vécu goɗɗo andani ni kon woni via tu comprends mais elle est sortie elle m'a insulté mère et père o menace ɓiɓɓe am o yenni ɓiɓɓe am ala ko akel foppu ko seede wonɓe ɓen ko live ɗo fo est ce que mi jaabi ko ɓe addu vidéo goto ko mi jaabi kanko lon ko hallan ko fo no ga mais min mi haalata e fus est ce que ɗa famude min mi wawata min nene an na wana jikiri on foppu ɗon andi ko mi yiɗi kon ɓiɓɓe am ɓen ko wonki yanki sa figiri ɓiɓɓe am ɓe mi ittay wonki ko fi ɓiɓɓe am ɓen mi woni wuurande sa yi hande neva mi ala kele mi ala modi mi ala hay affaire famille miɗo seli adunagon foppu minni ko fi ɓe ɗo mi occupanto ko école ɓiɓɓe am ɓen e golle am ɗen e rendez-vous jay foppu ko ɗum andi je me bats pour mes enfants fi prépare gol avenir ɓiɓɓe am ɓen sa jooɗi ke attaque ɓiɓɓe am mi yafanta ko ma handi tagge si a tu min a yennam mi waɗa lam piigi ɗin foppu mi accanama mais si a memi lam ɓiɓɓe ɓen a memi nene an jara han aduna o lanna mi yafanta ko ma aduna ko ñande yiɗo c'est que min mi prépare to fi vengagol fi ñandego est ce que ɗa famo donc la fille là moi en fait écoute andi si mais wonno ɗo men pooɗo diri mi faalaka mi yiɗa ko mi discutata e debbo donc fo ɗon andi mi piirudugol e gorko no ɓurani mi piirudugol e debbo par ce que min nayi on debbo no wawi wa min debbo on kadi ko jiidiɗo sa yi mi jippike ko fiita men pooɗodi men sonka hande men sonkali gasi min kadi mi weltike ko artuɗa ko min kadi joni ko min woni jippade par ce que joni noon ko mi woni jippade mi weltike moƴƴa mi non frère Simba joni wono min mi akkiti on joni sikki a seytinali le yuttu min ɓaynami fenane min mi seydi par ce que joni accu hakkede joni ari a sifike joni ko ɗum natti
joni ko Grand sifata Simba la jippa to grand won to grand. No, Andy joni ari sifata joni ko sifata ko kono na mena nasi yo sifata no in the morning kanko sifike kanko kadi ko andi gollo mimi warnale mo video mi ataka mo hande mi halale mo ko boni ko dum explique do Gonno mene weltani on fo dido non quoi Andy il faut que me accita on quoi parce que il est temps que me accita on no don non kan fo do yaay woni parce que bungi ari merci frère Simba ara fi mon to ko andi mo goddo ngo wala do famna kanko so wala ko fala ko wata wurude joni ngabi kan di parce que la doit y altugol ni quoi rango yoni en fait quoi je vous laisse man ayehi ajipi ke goddo wadal dun tan arti ari sifagol sisti yo wala andi lo yutto wa adu kanko jawal do jonnudo motango haali misiki on fo o mi wolaldo accio hakke misiki mi wolaldo ko metti on ko motion beru enen wondube do be mi feggaki goto e mon ka non min de ber community ko live ga ko mi yalda wa okay ara ila welti mo e bi alaji ankadi misiki nane hay en po do dirare en po yewta to woni ko adun non fo e gaccindira nay hakke donc Saïdou Bungis kanyung youth kanyung voilà la vérité des Guinéens on foppi do nyida don teddina donc ngardo hande mi arno tum mi artay kadi go nyande go tum fala arde ko page an ni soit que youth ma ka pay kunkundo je vais toujours venir madon si Bungis invite lankadi un jour je vais venir il y a pas de problème woni ko min woni hewa hubbingo live wada live ni ainsi de suite quoi mais la welti ko partage de live kono me grand bo mo yotama lo wude wodere ko grand ndo watande wode donc quoi Jawdugo Moïse Gaza la fi Allah quoi c'est dum la doit ser de Moïse Gaza na juddo quoi grand s'il te plaît mi jima quoi ça va dum non kade yoto ay fi mu nyande ko impi mi digi mi mo nande de nyande quoi problème go aya no wayni tade non mi ande on grand c'est très important non dum no grand ga fami ande ko mustalan kon quoi c'est pas grave yoto ay nyande go dum non de grand yo ngoti ko dum adara ma go do mi tori ma adun voilà il y a pas de problème en famondire on minira ba men ko faldo wo déjà min la ngidi a famille c'est comme ça donc si Allah jabi e burta yotugol fi du nyande go waday live spécialement yotugol harana fi sabotugol mais yotugol to yanya ko ara fi wajagol ma biji ko y a pas de problème donc welti ke ko arden do ko haray bungi sankadi la weltani ma la weltani kadi ke way lam fala on ndido vraiment yo wadu ballon à terre ici na fi tawatara mo besi oya monota ko ni autre chose mais non de toute façon nado mi mais je vous promets wallahi mi halta fi makko mi yennata mo mi atakata mo mi ngon yata ko mi halta fi makko non te mi wadal mi watta kadi merci beaucoup merci landar de on lega parce que lanka hore la ol yon nan non c'est ça men digi ma ya woni ni e kala yutta fokkita no ka ngene non mi nga bungi non la yuttu ay himbe ben ko commentaire wallahi les gens disent que il te comprend pas abbe mi ngele yuttu men no man non kanko yuttu be yota ko le yuttu gila oka mi le yutta hande al na lanko ko réseau ko TikTok do misali hay ko moni wosa ari akalmila mi kalmoto meda andi hakkude aminge odo ay video ji ko wadi fo o yennimmi le yuttu mi yottaki o ari do mi dal le respect mi woni do no ma halan est-ce que no ma halan de jaba ko mi jippi kadi ko mi jippi na kadi moni le yuttu habbaton est-ce que ango no ma halan jolon kanko est-ce que ay no kanko tawsi habbalanton ango do sa di selu wi be fop no ma tora de hunde ne faala wadde accande jollo le yuttu ko famata le yuttu o jawi an ay nali taw sifo on jonni mo tan o sifike ko musa tamo mi jawi mi nani kono mi faala ka wonde do gamen fodo buy ko honto sifido tigi ko hakkono makko e Amadou Simba Gragnon ko don explique do fi ala jo explique kan min kadi oni wo mi aybini mo wo kanko elle est choquée parce que elle m'a défendu au moment que j'avais des problèmes min kallon ko dum mi explique ta situation ko faala yuttu kanko o moni o sikki min mi aybini mo mi aybina mo mi faala yuttu mo mi wonno parce que before ma ko bandirabe men quoi ko mi faala daren ko darto kana yippe ko dum mi burata faale de quoi na mi nga bungi no mi andi tankele yuttu no monani lang en jippota no yuttu mo na activité no andi min ni appela activité Guinée ça yuttu mo na yuttu no yuttu men nyaawa ta men ngel parce que andi ma dum simi jippi ke bernande walta ko no mi wa sai le yuttu konti attaque mama attaque bungi fitu bungi sa halu parce que
endo foti ngande bungis so moni ke no bungis ko o momenka tiki tiki kadi ngi so moni ke o libero to de before ko be men jagira so moni ke o libero to dum no luyit no fa loka PDG jawido ko fokkati sifagol do fi Amadou Sima min PDG yandi mi jeji ma ko pular mi hala ma fi Allah fa sadi o résimi o rabbindi hala ka min long est-ce que juuti le yut jutale tiko hali ko le yut ka ay jutale berre man butti no bernande buttali fi maaw no tamono kwa mimi fala no nyipu kwa wallahi mi ngew men sonkata billahi wallahi men sonkata dum don ko bernde ande yettino sai o ko wadi kon fo mi jabaki parce que mi sonkata mi ngema kon fala ka kadi men sonkuna ko andirton bungis fala ka be yota be modina o ya ko woni ga bungis fi to jippi wacci hango ya jippi bungis ari jawi ko fita men sonko parce que angi fala hawre ko parce que woni angi da fala hawre ne ko no afama le yutto habbolan andi le yutto ko mi haali do ko misi ko mi ngo yennu no memi bibbe am ngenene o inni kadi si goddo menasima inni awat ukama jinna fetale o fetinte ay anga yali video ko wadani mi comme plusieurs fois o halan hango hari dum le yutto ça c'est dangereux tu comprends voilà jollo le yutto mi daya monanola mi jabi monaki ayitti lo hakure malla mi tide weldi buri fop no watta dum nano le yutta bolande min ko ya ittu ko berne ma yegita ko faamala mi faami no yutto mo tan ko manno ko mi hala manno le ta bon ese moni pret ko wonno oya jawga PDG jawga Allah no do yidi gere ni mi yawsi me yawti men son kay faala ka dum wadi no don ko parce que an déjà da faala son no ko kanko ini ko min blessi mo kanko blessi lan kanko wadi lan ko yiwata am parce que mi nga hande o yalti ta ko mi faala ko si fokwa ko mi faala ko si fokwa bungis joni sanzen sixion sera mo nice sera mo nice si fa mo sanzen sixion no ko mo tin ton ko hakkude am ni nge yuttudo na mi ngaba no le yuttu la nganduma billahi wala munike ade monaki ay ala jalude akkude alla ko akkude parce que mi ngari wala ke mi ko mo jawri ko remonta da aramo no mene tiki yom ya seri ya fi mondo no ngaika me ko te na mari gonga anga soteni mo en tant que debbo di momano wallahi yeah me se bonjo ni no ngaika awayo banket no be ko idu be sare sister niki no woni jalli niki o ko to makko fenande ko masibo ko nyo ko do mo to jawa ko sitayno deuxième ko be mendara fi ma nge bungis fala ka de kaya mona no mo no jinna wi langi no yidi mo mi anda ko no anti respect de kera ko mayo wirdo no kera joni ko le remonta da bayi tege fuddi ke buttude hocci ke wengi ke dogara jeno annon da mari gonga kono non dongo dabbitima tama ata accudum dara le remonta da himbe be ngara fi ubbi golla ke o jiwa billahi remonta dara ina ko fenade hay ko gonga fita kadi wayli no ke minen tigri me yida sonko di no bongi kame milanda suteni wallahi be falete min o jiwa me ko di kono remonta da jawa no fenade normalement ko neddo munyido wallahi ko mi tonya do remo ko gonga ko mi to gonga remo hakkude alla ko TikTok do ko mi tonya do saytu kadi nini ko yalla jonni to e mo kono mi jammando de mala propagande jammando mata propagande go fino buttira mon ni bungi to to mali ma ko ngande kadi bungi to to mali ma ko mali tan ma ko ngande kadi no voilà woto mi alda woto mi da utumo to mali ma ko ngande ko non o rezo ko lekki stress bungis mi alta ni man kan ma TikTok la ni mali mi alta bungis la hewti hay mo fawta wallahi e yoti do tranquille do e goto ba do tu vois no mi botta la welde ko rena problème
Manana ke Bungis. min de ɗo mi yiɗo inda live on andintake tanke Bungis. No, manana ke Milandi no let's no money nani halit mo money vrai ni ko ni Said ayang don't go na juti te ko man do ka live mago jama laba kalmo ko boma solution ari ko kalmo ko jama laba into weltu anam ala ko jama nda mo into weltu anam wala la ilaha illallah kadi katro be yimbe saydi mo inde wo jemma ɗo ɗaɓɓitata goɗɗo Daru mo gademi Allah ko jama nda ni mo ko ɓe joni mi yiɗa probléme ayali honno vidéo ko ɓe sakkinde wadde ko ay mi alanno ma yummiraɓe ngelde ɓe fenu ay mi alanno no min mi daral non on gayni dennugol bo bon ɓe landike ɓe ya pardon wo ko ɓe inni kon ɓe hokkaɓe wo ɓe hokkunoɓe jakaka justice wo ɓe yaccamɓe nemi ki landi non ni ɗo welti wallahi par ce que ni ɗo nodi ko wowlon Aki mota video quoi. Ande ko men téléspectateur ɗo. No, iɗo weltana non bay ko ɗo non ka yaroto ngay ka fulunno ɗon non. Joni famille min mi yeyi ko macci on non. Moko ba TikTok on senike. C'est le YouTube lo yeyi ɗo désordre waɗa parce que kanko ni ɗo moko ba. O wa afama Raymond afama andi le YouTube kanko. Raymond afama le YouTube ni mawɗo goro. Ahi ay ɗo no sofa wallahi billahi le YouTube ara si ko fi ɗanningol billahi ɗanoto. Ko hita gello ko huɓɓugol kadi golle. Baben Seydou Ali mi ani ke belega kono kumpay ku enene mun no kane miraɓe ɓeɗano laba miraɓe yeddi ɓe fedi ɓe ari keɓe landi ko pardon pay kun no kane koko oɗo fala koko oɗo landila mi waɗi ni mama hollindire lan e heɓuɗo lan mais o inna lan so yi heɓuɗo mo o dogaymo e yummiraano feetinkino faaminkino arno yiɗi ɓiɗɗum toroto nene makko o dogi mais yo muño ko petit à petit histoire no woni yaarude noon ñande go ɓe wona e hunde wotere ma ɗe balɗe ɓe wona hunde wotere ko fay kun dogu maako mi yiɗa doga jokkam masantan an kay ko ɗo photo goɗɗo ko masanta no mi anda ko boro o hayne ma bonno la YouTube kanko kadi o doguma awala YouTube madi bittu ɗum ɗum non an kadi yimɓe ndaara ɗum ka Facebook toroto jamaji ɓeɗo welali remontada nane ɗo yurmete wanda no andara andi vidéo ji ɗo ko wallahi an worɓe ɗo hay wulli fiɗi ko kala ka woni ɗon ɓe landi ka ɗi jam donc andi ɓe balɓe ɗo fu hiɗe memmini ɗo dari pay kun dari wore ne ko neɗɗo muññude Cache, merci. Remonta aynima. Allah akbar. Remonta tano Jerem serifu. Remonta jabi doga. Remonta tano bonno inde TikTok. Yimɓe waɗa ile vidéo ji yennamo. Wallahi. Kombo ɗum ara mo jokki haaju makko bay ko neɗɗo muññude. Ha yali balde c'est comment ça va Kali? Allah taw bungis na muñal ko muññida ko ngo muññi dara le système de muññi TikTok non yede monta tayne kankadi ko toñado monta jade jom toña est ko kavar ara ko var on dara non di ko PDG toñuma ara kavar abo mi cippo baba c'est le kankara don jono be jeejiyo anno o wona taka butta tamin ma ka o yaltata o mo jogi karasini mo jindida e mum e birke salama remo ko modia mo dabba ka hubba mo fitir mari Allah walli ma jomba remonta da kirilam no gasa lon kadi o bay mi jippike ko life jankade o yennayla ko remonta da kirilam ko remonta da ye wolli jiw ko ngam mi tunki remonta da fudi ko go foto jogu min kanko be bo yey
wetu tumbi mi tay mo ngi ci jiw ngonku kunji won ko victimisade quoi ar ko yagi do photo ji video ji sinamo on dan de nga jawno tong ar ne butala wolude ko wusay etu bi mi re butala wengi ko do mo ya binta ko ñu nete mo di mon namu donc joni kadi ayal fo kala ngo min ya nodda mino dima jettal sista bungi si andi ko no be nete nene pay funku oy to bubu nyaba na abba bi bilie do no jojo abba na be jipodo de tiyo gor ko no ko do fo ade wori nene be ko no be jamano bubu nyaba hakke ko be tane ko bubu nyaba ko lumbe do dire do be kay kol bubu nyaba Allahu akbar woyede akken mais ni ki nga mo nyaen ko do dasintirde